Koe no re tiwi kia huri ki te whutupōro, ka ore te kapa o pango I whakapau kaha I te rānei. He tiaki ke I te tinana te whakaaro nui kia ora ake I ngā tukitukinga o te tākoro I te rā tapu nei. Engari hei tā tētahi o ngā kai tākoro Māori o te kapa, kia tai mai anō te wā o te whakapeto ngoi, ka upoko pakaru anō te karawhiu. Kei roto I ngā ringaringa o te kapa o pango, te ipu o te ao. Koe rā Tarzan Zambrook. The guys need to make sure they just keep it quite real and don't change the whole format, just other than the fact that it is a World Cup final. Kua hoki mai a Brook ke te wā kāinga I tōna kāinga rua I Ingarangi ki te tautoko I te ipu o te ao. Kei te tino kitea e ia te pakari o tēnei kapa o pango, anō nei ko tōna kapa ke o te tau waru te kau mā whetū, I turaki rā I te kapa o wiwi, kia maua I te ipu o te ao. We can't beat them in a quarter, we can't beat them in a semi, but we know we can beat them in a final. So let's hope history repeats itself. Kaori anoa Aaron Cruden kia whānau noa mai te wā mutunga I toa ia Aotearoa I te ipu o te ao. Engari kua tipu ake ia I roto I te moimoia, tērā te wā ka eke ia ki tērā taumata. You're always out there practicing, maybe kicking the winning goal or scoring the winning try, and yeah, those are just things you look back on now and think, oh wow, I have the opportunity to play in a Rugby World Cup final, so it's pretty special. Engari me kauaranga o pango e pō hehe, ka tua hunoa a wiwi. If there was ever a side to beat the Blacks and match them physicality and actually to play the wide expensive game here, it's a French side. He whakaro tērā e kawea nei ngā toki Māori ki roto I ngā mahi whakangungu I tēnei wiki. Ko rātau ngā mea I piata mai I te rātapu, ki reira me whai tonu rātau ki te whakaputa I te pūmana wa Māori. At the moment of times here, it's going to be a moment of brilliance that actually can change it here. So, but keep the basic structure and allow the flair to come in late. He tohu nā te tau tōhito, mā ngā uri whakatipu, e whakatinana, Irina Smith, Te Karere.